Il-Mediterrane Film Festival sewa tal-inqas 3.8 miljun euro biex jiġi organizzat. Imma, ir-rapport ippreżentat mill-Ministru Clayton Bartolo ma jagħti ebda dettalji dwar kif intefqu dawn il-miljuni ta' euro minn flus il-poplu. Dan intqal mill-Gazzetta Times of Malta f'analiżi li saret dwar in-nefqa enormi. Iżda qar minn hekk fir-rapport intqal b'mod ċar li dan l-avveniment ġenera 7 miljun euro fl-ekonomija Maltija li ma fatt tpoġġa f'dubji serji mill-fact checker tat-Times kif intqal il-kollox qed jindika li kull ma ġenera dan il-festival kien sa massimu ta' 2.5 miljun euro. Mal-miljun euro inqas minn kemm allegatament nefqu. Wara xhur sħaħ jaħrab milli jwieġeb dwar kemm sewa l-Mediterrane Film Festival, il-Ministru Bartolo surrealment preżenta r-rapport fil-Parlament ftit tal-minuti qabel ma ġie ppubblikat ir-rapport tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija, mossa meqjusa intenzjonata biex tmewwet is-suġġett tan-nefqa multimiljonarja minn flus il-poplu. Il-fact checker tat-Times wera li mhux minnu li dan l-avveniment iġġenera 7 miljun euro. L-akbar nefqa mis-somma ta' kważi 4 miljun euro kienet brabta ma' attivitajiet ta' divertiment aktar minn 2 miljun euro. Madankollu ma kienx speċifikat x'kienu dawn l-attivitajiet u għal xi intefqu. U maħsub li din is-somma kienet tinkludi wkoll kemm tħallsu l-artisti ta' fama internazzjonali biex laqgħu l-istedina l fuq it-tapit l-aħmar tal-festival. Dan fil-waqt illi ma' 650,000 euro intefqu fuq akkomodazzjoni u biljetti tal-ajru u 90,000 euro oħra fuq ekel u xorb. Somma eżorbitanti ta' flus. Aktar u aktar meta wieħed ifakkar kemm effettivament idawwar il-Kummissarju tal-Films Johan Grek 150,000 euro fis-sena. Kollox minn but il-poplu.